Sasisin pat kuble ye fi baro bat phidang ye pe ye ka khubor jong u mau phor habing ya chaprang bat ka khubor hagani ka por tugin ye pe ki mat ke bakongsan jong ka khubor kumne kular u education minister bansale a hashwa ka lifeway tri kulber na ka banta kinong hikai ssa pen klein ka UDP youth wing ban yo senshar marway haw araja arpulai jet president yo ba kerman shila puk tur ki pach ba nong rim nong ladaw ha office aim himamelim ban pansanat yaurang ba shnong pelaj ka RBYF yaki ambulance ban shakri shaki pach ba kathan western ribhoy bathut kha kha ka network jio ha pongkong khangtala no ka KSU palat laimet lenter trei ka dheng kali ha ka thain narpu Giant Hills. SSA is a very difficult subject. I feel that pity for the people for their own right, they have to come to the street. Having said that, we from the government, we are trying to do what it is needed to do so that we will get the instrument from the central government. We are very happy that we are one of the few states which have got the full first installment from the government of India. And now all the necessary UC, this and that we have submitted to the central government. In fact, last week also I am in Delhi to pursue for the second installment of this thing. So on the behalf of the government, I request that they should see that we are trying to it, and as we know that the budget is starting on the 4th, and I hope that something could be done before the 31st of March regarding the pending salary. We from the state government, the government will try to do something which I hope that after the budget. So from the government side, we request that nothing could be done until and unless through protest, this and that. But having said that, the government is trying its best, and we will try to do what maximum possible before the 31st of March 2022. Remember in 2019, about 78 crore plus, I don't remember the exact figure, we have drawn from the Corpus Fund to meet the emergency need of the SSC teachers. And having said that, I have already explained to you, after this budget session, we will try to do something positive within the 31st of March 2022. Ka United Democratic Party Youth Wing hagas nginangkong kalayo banjit thamai kinungkit kam hagajia lang hayingsa u Dr. Dan Kuparoy bangkwai hadwar ublay uba kermen shela ulas atung kum u presiden ba balajit sim secretary ba nujor ki sungo ba Eugene Sanlengdo ba Pius Marweny ki badai ki MLA bat Arshahel di Shira MDC kila syajit kum ki working president nang ta uba Equator nongrang anan marak bat kansai bare kila syajit kum ki vice president katba ki arngut ki advisor pat kilong uba Tito Starwell Khan badu ba em halang simli ka jingtmu jong ka jingjit nongkit kam thamai kalong ban penklanya ka parti ban penkre ya ka election arjar arpulai baru nakam ta ban pej ya ka bahaka miat jong ka jelahi borok kawe ai kuble ya ka parti jungi kamtam ya isa ba borok ki parti leaders jungi bela ai ni ke lat ban long ki body betmai jong ka parti his wing state his wing ban kit ya kene kam ta ban what kilat kitanti kamtam ha namata election one house nem arjar arpulai ina klian jungi youth wing ni siapa nak bangun benda ini body lah reform ini body kan machine kam ek chunang kam tam issues berperu to the state naga benda begini trelang borba net but same hand in hand but mahir jungi tam jungi under their guidance ingin syambat ek kam issues belong to be dong kam hayangi ban let benda jung state ngangi scheme berubah ketim begini don tangi iba long tim don kita sem tam di MLAs bagi kali jungi boro ki don kita sem ban selang bentang singi don ka jungi kendu jong ni state wing aga first session da menyandai ba mahab di president belim jong state wing adem kata la legit ni bila handover no di second session bila
kila ya discussion di points di district paper kila ya ai ni ba ke jingan kami ini bagi ya denti na mata ni ke state ni number la ban issue ba pengiru i exist jadi judon juni kan ulong ba tang hating buat kamu na whenever on ba mele ki district paper kila ai suggestion ngangi scam bahag ni ke meeting ke bansawan mar kila bet new trick like acar apa or something in the kucing ya bet ni kucing ya discuss na matang points baru but hadin katangin sa ba ngangi scam mungkin sa shimre kita resolution matang sini ba ki points mungkin permission ba kuno bin le ya kan kam ini trilang ba kenapa ini kejut mu jongi kan orang mar bang ti state jongi la kam shisha ham tam ye ka regional party can lead no state kenapa ke jinglit jog regional party kan long ke ba ba jog state yo benefits region actually kami ketika collective decision marna what ladang along president ru ngangan le banshim ya rai marwe dan nasita kadang ila bo meeting new trick bangin ni shong collectively kum ke team bangin ya what ki issues ni ki agenda ni kren but ki don kam ni agta sni ni shim ba resolution ru mar mata ladang ong ba kita ki jikwa nga ka long ka jikwa jong marwe re okay kita ki jikwa jong ngaru ngan sa share par ki kali chana re hagta ka sni ni shim ki resolution ba whether we go ahead or how to go about it so yimanta hi nganam don bangan stewi ko ba ke ke jikwa jonga le nakwa ban pen issue ko ba ke jikwa jong ni ga team ba ke jikwa jong party UDP as board ni le nam ta jong ba ya kata kibril kila ban criticize rel da pi pe po jong state jong ni manta baro hi then kilo party ko kila ban katne lo youth leaders elected leaders not right not even all one claim you kata ba ni we are the highest number ki badon you youth leaders elected leaders and the members of juga assemblies jadi they can UDP dan kata masih sorong man ong ba ni as youth wing ni ngin fresh tom ba bangin dang wan ra shu khambon ki youth leaders of juga di state jungi bangangi scam da jingdon jong ki youth leaders of juga state jungi khamtam po juga assembly in ya ajung mo bangin le ek kam ki ba hatam ke ta jung state mar ki youth ki kwa bonsim ki youth kim ju wan shwan re ki shu wa no chu personal le criticize re hang ning na request ya boro ki youth kilo ki kwa ban I ba ke ek kam jong ke UDP ka le ne ke ek kam ka UDP ka kwa ban le na ta jung state na request ya boro ki youth ban ya wan join lang ban ni tre bor ba nang baban ni shak ki pai ba ke UDP ru kala ban le ya kam kala ban lead ya state kala ban wan ra ki development kala ban le ki ba bahata me na ta jing state shibon ki kam ka UDP kala le but shibon ki kam ki bada ni dang don kam shu ban le re ya ta hinga don kam ni don kam baro lang ya ka support chu ki youth jing state jungi mat kirang ba jungi as kum ki advisors jungi na request biru ban ya advice ni ki kam ni don kam ban le Kipai ba nong shong shnong jong kan nong rim nong ladau Riboy district bakentup nadu ki longkme longkpa hadu ki samla haga janmit jong kesngi baar kilalik bentur syaka office jong usim kahima melim bandawa aisanat no ya uba karbius lengdo urang ba shnong ba kipai ba kilajit temai kajingwan tur jong kipai ba kadihadin sanbnai ba usim uklem aisanat ya utei urang ba shnong wadla ka isi jong ka dor ba shnong kalalik man pan sanat ro We
sinong upade ukapin si buat di pas sinong kita kala dia lade kami sama nagaliang ko iba ngim good naman kapo sinong ni le adu ka dia bale ngim do hak ko nang le hayu si di don ka hak pengen nang le hayu si Kajing ba ni kaja? Kini kisne melawan tapi jaja. Kau awan jaja dengan sampai ba. Dai na pa ba. Kana sin pilawan, pila siya jenjara po sina po tao. Dai na pa ba. Kalau tidak kateng juga riba balan jalong ngapo sinong ngabat mu wei ekstif ngabar apo jo sinong norim nodau ang iwan mata kasih hangne baki I mentang idon lang arkat ki long kemi ki rurang ba da kawai ka muslim ka jik saukhia kata kalong ba kada duk menta lasan benai mo lasan benai na kaliang jong ka isi ki jongi hadin mi la de pelong ka dorbar hadin ba ka da kaliang ka DC kala ay ko order dengan layo kan pelong ke dorbar sinong hadin ba ka dorbar sinong ila pelong ka artarik hadin meladep jit ya ka isi jong sinong hadin bagi layo erang ba sinong ba karbius lengdo dan kaliang ka jongi ni pane ka sanat na ne napo jong kahima jong si melim henry menta kadai ka kasin ka ba san ne ka ban riu ba na kaliang jongi kum ki isi ba ngiwan ban pane ka sanat henry ka ba na kaliang jongi ka juba opor bagiwan leng ba ki jingtho barangkat lah kalian ka isi gujunging iwan ban penpawi ki ban aino kata kesdot namar ba kasya imi barbor ka kedrup kan ramah po sinong tidak nata kadau ba bata kesengi iwan ban dawa ki pai ban sinong nang ba kajing sudom kajing subitar kajongki matala san penai baba kumno kata ka dorbar jong usim kai ba melim ba ki mela ban ai ka sarnat matala san penai tenada kisyong hangne ban pai te bata ufun uroyot dane berbaik dan betul kini ki kod keriot apo kabri apo kait kaima ke joki balai haduk sad benai balai isu isong ki menteri to ki blak pelit to ki fai ke joki la sad benai menta dan menta ke sengina kalian ke jongi iwan mendawa hangne rekat ki paiba ki long kemi ki riu rang ba ki badon ke jik sokhia beta ka imlang ke soalang dan beta ke snong ke tau ke jogi menta ke sengi iwan mendawa kat bagi empat yo ke senat kat ba usim umpat ai ya ke senat na beta ubak karbir sumdo na kalian jongi nginom seng thai bat ngin ya isong hangne hadin akini ki kendiat sengi mo na kaliang kade ka kelam COVID-19 ka pandemik ke ba na kaliang ki don ki badon ka tok kaningot apo sino jungi ki kwa ai ka dorbar de kaliang ka jungi na kaliang ka isi ka jungi la persang pan ka jing tho na usim ni la pan na ka disi ka permission begin pelong ka dorbar rei kat kade ka pandemik ke ba mana kene arah jar arpa kuwe ngimla ben pelong kim aya ka order gi ben pelong ka ka dorbar de tat adu ba ha ka sitarik jong Oktober na kaliang kadisi kal ay kordar ban pelong ya ke dorbar segi ha ka artarik dede kata ka por ba na kaliang baro arliang kilaiwan ban pelong ke dorbar adin bala pelong ke dorbar ngila jit e orang basnong ngila jit e ka isi baro dede kaliang jungi hadin ba adep yo e orang basnong batmai adep yo e ka isi ke batmai adep yo kinung kikam ke batmai dede kaliang ka jungi ngikwa ba kadai kum ka dustur uban barim ba kadai ben yo ke senot na po jong ka office jong musim jong kahima melim tetap aduk mentah naduk ka khadwai tarik Oktober jong ar hajar puai ngina on bu ya ka kajing kerpat berpan ya ka sanan hari tat aduk kini kisir mi padio ka sanan nalor kata da kalian ka isin na kapor sa kapor ngiwan ban pani kare ka sanan lain da kalian juki ki supan delay sane ki pan delay satai jadi nak tak kadau ki pai ban sok snong da kajing saudom mata ka singi kila imi pai ba ban walang ban saki kare ka singi ba ngikwa no ya ka sanan namar ba kenang ba po snong juki kan wan no ka sok san ba kikam baro kilong ki kat aduk menta bat khamtam habide bat kiskim ki bafer na ki department bafer bud ki pai ba khamtam ka MG na RGS bagi sektre baro kita ki pai ba khamtam kat kare ka pandemic bagi la ja ki singi ki bala lain no kajing jenjar kajing sosat pai ba no susnong bapli ki bio ban tre ban kita teng la islay ki pai ba no susnong tede nak ta kadau bang tak singi ngiwan ban dawa pada kalian usim juga mamlim udai ban ai no sunat lem kumta na kalian jungi ngin samthai ini ki pinai ki ba ada pelong ke dorbar la dah kiri kisni ki bala dep kalian urang basnong ba krabius isu ki sertifikat baro upnya ikam sinong kam tau naduk ki kamiap kamim naduk ki kam nadong sadong ulai lu nomor bala jit upai ba jit ke dorbar hapo jong ke dorbar singi
Te ya kikam barok de ubak karbayus serkat ka isi jungu usai tray kikam berpetelun kikam. Kade kata ude akting na kalian kejungi usuan tang korban penuit. Henry bentray dem tak kabah kemer bagi mendon hiru kita ki breu ki ban tray rekat bru ki paibat usung sinong. Kita tangkap to kan engut. La bolong kuma long menem step ru pelong ke dorbar u perta dorbar sinong. Kita tangkap kuma sipeu kat sangut. Henry ngi paibat ang ne kat ne ngi don. Hapo ke dorbar ngi don haduk daki spatam ki ba kersan bat ki ba dang ya kersan yu karbius bar ka isi juku bantrai dem tak kasino kathau dem tak kabah kamian kade kata akhir kisgi insyaallah da kade kasanat nomor balai ke saja nomor balai na kalyang jung usim jung kahima melim mo ula tung yu ne acting sim acting ngarang ba sinong hapo kasino ngjungi dede nang tak kadau ka saimi begejing thut nomor ka saimi gejing thut usai lek kumplay nomor uru usnya bala tung da kahima usyong don bor kum pesngap suri kade ka rai jung ka dorbar sinong adin berade pelong ru ke dorbar dikali tang kane karai ka ba penjenjar gi paibat nam sinong uru ukam mela de ba kurang bat bor ba usim ru tung u kane tak adin malawan ke dorbar ru kade kata em na kalyang jungi ngin hapsim ya karai mentakat ba na kalyang jung usim bat ki menteri kim pala ban ay kane ka sanat dam ta ubak karbius lengdo apa kesenong nong rim no daw ban ay kane ka sanat na kalyang jungi kum ki riurang ba kum kilong kumi ngembang sing hap pensyong barok simit ru kade kata ka bang ngihap pensim ya karai Halor kena ambulans, taga bor bako pa. Sibenta ban ai ka jing shakri shakipat ba kathan Western Riboy baro kawai haka bede bat kapang ka shitom ban kit bat penpoi shaki jaka sumar ka Riboy Youth Federation menta kasngi kalayo ban plaj pat ba ya ka ambulance haka jingalang balalong ha patar kama Government Higher Secondary School kani ka ambulance kadai ka jingno senyang jongki dkhot ka seng ki badon kumba kanda hajar tam habaro kawai ka dong Riboy na ki zone ki circle bat ki unit ba per kani kadai ka ambulance ka balai ba ka seng kala no senyang nalo ki artli bala pelaj ha bahirembong bat ha umsning ia kate ka kali ambulance la pelaj da uba people thank you president rang ba jong ka seng ha ka jingodon lang jong uba dipul renta thyang vice chairman MEECL Dr K Lengdo Dr in charge ka patar kama CHC upa MH walang CM ka himajirang ba pi thank you secretary ka patakma kinongilam na kasengkmi bekuntup ya uba bullet marbenyang general secretary ba active pator president ka western zone bat kiwe lakarku kerdo ya katei ka ambulance da father Michaelson parish priest jongko kadhor parish ba nilai ba nakalian arwet kelaju don kti banle ikam snei ni haki snong ba pher ka temri boy hi bro koi arwet kadi koi lagi seng ka flight ball haka temri boy hi bro koi ka baju le ikam ba pha nakapor sa kapor akan mau hagi ne ki snem beladep belajar ni ba jipang klam covid mo awalan shop hakari perthai bro koi tinggalai nakalian arwet mar hi lastegi ambulans ban ai sa muslim block ki nong punya ringkit kam jang ABF kila trace to mo ta hado bakal ne nakalang yung video jang komsling mo ula ai ko play terpang ya ka ABF namal bakal don benta ban nyarap ya ki nong song snong ki pamarjan bere hap hapo komsling block de kane kade ka sinjam mo nilai ke ba moto jang karo kade ban chakri om tang kata nilai kamli bada menta ta ikam ban ai nyarap de gini kita ya ambulans ni kita nilai wan ikam sports ro ni jui nakalian ABF ka jusim pia kumno berkentiu ikun samla ibadan hatem riboy bakin i la jong kasap ka talent ka kidon te baja gini gisni mo na kalau jong hikmat ngalai ba menan cisni kadon jing slap ka jing hap ria baju ria sing mestap dengan phone ni ba bikul ong se kidon oh kadon le disit kini sinong beliau bagi don kisnong kibla sakta jur na jing hap jong pria ladon kilong ying kibla du kibla juler bat marmar mai dekat bagi perlu dengi ilalek beno senyang lagi tin lagi totally di bawah poban gitin ban ai kirap lagi katu ni lagi senam ane ka mensim sakri jong pi gadon mo bila ji na por support ane ka seng ade goi na seng ka bakloi ban yarap ya ka kya ka son jong ka jisem ka ba briu hapo riboy usen dan kalian juga langsung mantipok ya ka RBF bro goi ka bajule kam snei na ka por support pakanang fine
Barang kinang yo kamet kapuat kapat kapaklain. Lau gila bantri kamba kamjanai susu namta kabha kamiat jong katem riboy. Ini kinong mikmat. Bat ki officers ki fair ki benar po district jungi ngilala bansay tangaway and lightly ambulance house and arko way. Ngila penlat ya ka ambulance hapo umsling CHC. Ngila penlat ya ka ambulance hapo boyrbong CHC. Bang ngidon ro ka jing semua ban penlat ro ya ka ni ka wi ka ambulance ha CHC patakma. Hali ki khot samla. Jungi na kini kitang kiyong ba karit jaka. Lai ban thut pat ya ki nong bang ki banon hapo hospital ba ngin tulai no hawi hapo maram school yo ngi ya ke sat ki bat mentang ngi lum kroi kum ni ban tulai pat ya ke te komporan jungi ko lang te kini ki jingai ki jungi kalong ban pena ban yo ka jing senia kum kinong ilam ni keseng ban keseng hi baro kawai ngi skoro menne ka jingkran ni pa im jirang yong ba ngibun ki jinge ban akli ki jinge kalong ko ke surok bat ngakerman baswa bangawan sini rupaim ngalum jingtep ji la kilas dang ne em bat pentre ya ke surok bat malo balong kontraktor hadir ngayo sngoy kontraktor wene pring kontraktor uba klanbor hapo ke jela jungi ngagi parado parasnam jungi ulitang ni kontraktor ubara bangsania banai ke jingtre ke baba hagi surok ki batre hapo ke jela magelaya ban mentau ju kontraktor hapo tre hakani ke surok baru artuli ke surok orang ikran ya ka NEC road orang ikran ya ketika surok bawa umling udah uju kontraktor bagi kami ba hapo kini isnam kani ke surok kanlong ke surok babit babiang bat kan urlong ya kata kan jingmut jungi ke bangin yo ya kata kan jinglek ke jingwan ha kelenti ba ke surok ke babha mentoi na ka benta ki pai ba jong ni ka dong ka thai ba kanumja kumja ki wi pat ki cakah ban yo le se kum penun kam bakla ten re ai bit bakan long ka jing mentoi na ka benta ka dong bat ka thai ke jong ni kuble shibun ni kini kinong yalam ki bah khamat kinong yalam jong ka central body ki ba layo i ya kene ka jing don kam ba ka dong ba ka thai ke jong ni ka don kam ye kene ka ambulance lingi skam ba ki wi ki singi ki wi ki poro pinang troi na ka benta ka jingpha jong ka dong ka thain ka jongi jong ka ribhoi brokawai bat jong ka state hi brokawai ka ribhoi ka tham ribhoi ka jongi ka dei ka tham ka badap da ka dut ba ka ngam ka dei ka tham ka ba seiso bat ka basbo namar kata ai ba ka mensim ban syakri ban iet ya ka riba ka jaban riu kan seiso kan thung ka mensim jong kinong yalam ka jongi bat kan thong gi wei pe gi wei kinong song sinong jong ri phoi ba ninang la ban sei uso bo bha kumba ka tin jong gri start kong ngiem ka ka perthai tang isin namar kata gi dei ben le ki bha namar kata ha ka bang ngiem ka slai ngi perthai ngi dei ben le ki bha kuble shibun ya kinong yalam jong ka seng RBF banadu central body hadu ka zone hangne bat kumju ru ya ka patakma circle na ka benta kane ka sinjam ka jong phi ha ka phila ban le na ka benta ka jing mentoi jong ka dong ba ka thai ka jong ni ban ngi kum ka seng namar bagi nang don sibon ki jing duna te kane ka si kumalong ba ka ambulan kala don bat ngi hakmat jong i menta kane ka por kane ro ka dei ka wai ka kam kabangi kum ka RBF ngibo ka jing sakri na ki paiba na kawai sa kawai ka por namar tang kini ki ambulan kidang don sisu ki ambulan ki bam pat poy ha ne ka jaka hande ki don kumbala sautulinya santri ki ambulan hapo kariboy district hibro kawai te hangne ni don ye kane kawai ka bala bentana bata jongi kum ka western zone namar na kawai ka por sa kawai ka por ngi akren bangi don kam ka ambulan ban syakri ya kene kathan te kum ka zon hi bibo ka jingkerpat syakinong ilam jong ka starbudi bangi ong lak no komno pi hab hi ban anem kawai ka ambulan namata kene ka dong ba kathan jingi te hangne ha kene ka si ka long ka si basa jingkemau yangi kum ka dong wester boy bro kawai ha ka ba
i mabi pol jongi presiden rang ba jongi ula so ya ka jing kerpat jongi na ka banta ka jing dan kam jongi kum ka dong ba ka thanyi bro ko we namar i ba aman lagi por teng tang ka ambulan jong ka hospital i ba nyimla ban sakri ya ka dong ba ka thany namar ngi don hado sispa tali kisnong te we po we kisnong dan ni ba sitom baro ba don ka jing sitom te teng nyimla ban yo i ambulan ha ka por ba biang te namar kata daw iya kena kejingnya, teh nama tak tahu ni karpat yang star body, bahkan ayah ni kawe kambulan, teh kena kesi, ni penpau kejing sokmen, nakal yang jongi kum kinong ilam jong kazun, kaban nakal yang star body, lengba kejing ilam jong presiden, but people thank you, bola keloi ban slow yang kena kejing karpat kejingi, ban ayah yang kena kambulan, bangin pria aman lah kisnong, kita tahu kita pernah pok kena kedong presiden riboy jongi, ya kapang kesitom, teh kublai sibon star body kamtam presiden raba jongi. Bapilaya so ya kena ke jingkerpat jongka western zone naga banta ban penyo yang ika ambulan ni don driver patang iway te habangi yo iba kalenti ka senting ro ka pachingai bar ka basniyo mashi sen maka kolen sangi ka ale kan po ban hai ka mot ka asipol pe baro sisni sengam thrai ngin dan tang iway ki sa ka sisni rebon teli ka mot inyo nang tang iway re ki way pat kim ayuma kido e kata ka chimuntai sistem ki baladan akapo jong ni COVID. Babun sen wat ni para baro ki ba itu ya jan ba euro rade ki COVID case positive ngim dan syupasket. Ma nama ke timping bet ni Jepang ke bun sen ngiru ngim la ban sen biang na kaliang ke jong ni. Ndre gelim sistem rongat harai ho kejar apong ya ayo ke ambulans na kanal euro. E kan taro kala ade ko ke nyarap na euro. Jo dengi sok man syu bangil ayo e kan ni. Ngat harai kum ba yang iba ba bat penya e kan ambulans ki nong pang siapan biang ya ka bisa siap siu kata mi tang kabayong penyang hendrai ngiro na hospital ni dan ke skim ka bagi ang kacek seski katakan dia ki ai mah ki ki khlung ki bahadu sistem bat juru ha ki ba arman ta lada ka ampunan samdan pat ni ka ni tai up na pat pija nang ba ki siu pinjo hina ka skim ka jang ni mah de sa sisen patwa wajin sumo baro ki ni ka member sa central body jengka RUIL de tang ta hi ngam dan ki issue ban plan commission Kakasi Students Union jong ka South Semper Circle hapo kajingelam jong u Presiden usamla Drimshon Maulain rangkat usamla Jit Schem Nongse General Secretary bat samla Building Star Lengkoi Organizing Secretary lembat kitkon kilali ban khangtala no ye ke Geo Tower badun hapo pungkung menta kesngi arfu pratarik urempang arja arfu ar kajinglei khangno jong ka seng ya uti tower kade nakadaw kajing thut kha apalat jong ka network bat kajing bum shimkhia war hadin bakila ujor nakapo shakapor dakibor badi pe ya kanika network matak sini yo bron khangtalano ni jiyo tawar kudar ni apa buku ada kolong ba nakaleng jong ni tawar mana kapor sekut ban akhir kisi balada bro nado mesi sejan menin mentaro kada gitu dai bata network kene ka jaga joni bali jiyo jiyo kene dua kolong baik sekut dai haka internet ban khantam hakne kisi bata iki babun yang na ki kena boleh dan ki exam prepare ki exam online matlada katut kumni kena dua pekerjar ke niki long badan bok ba ki thaji dan ki wipat ki company bide be kena dua kum ka Airtel bi na kata ki na yo dan kam no di ki mobile network rei kan penjar ki ba ki long ru tang ban yo internet dan kalian gujungi kum ka ki isu circle ni pen kan mauru ba how ni ubnai bala dev ubnai Januari hakilale ni Southrick ila le ben yo ban ya kedu ya kinong tray jong ka Geo company hangte fo silong hapo fire brigade but nakiling ki kila ay assurance singi ba ramdan chu kalo ti thot habe de bat ka Geo network ne som tani e ka susi kalong ba har kini si bom taru krang ya thot chi ya thot bat ka kampung sal kalong ba ki thot ka network kalong ba ta chisha tam e ya kinong ya kna pule bedan hi exam prepare na ma hakde ki nem ki bom ta lai ki pun ki exam clear ki exam online nakta kada tak tanya kalau we di nak leng begini dia kerja snow penyau dia kerja sobitaru kerja por nyuan mangkang talano ya uni Geo tawar ni hapo pangkum susu nak leng begini kom ka kisi sosial ni kom pentep ba habang ngilek lek pen yakendo ni kinong tre hang tepo pria brigade habi de bat di thot jong network jong Geo hang ne sun begini nak leng jong ki kila airu kontak number bat haba ni kontak pa di ki menin menchisni bat manen setiap ru kumju tu kontak number
number special ni ketukapun pick up ketukapun yang baik de wrong number ikram ai kata ke jing pensihangi bagi de na po jio bagi yang baik de wrong number pada nak kata kada ba kaperlo ini ba kapen artin ini penjuru kapendam ini ba bangi phone ru inong peke phone yang baik jion ne jion number bangi kun de wrong number tak kata kada ba pelong ni kan ba iwan khasun dan yuni tawar hande sunjungi berkunjuru nak kelang jungi terpat ibu i kejing kepat ya kajiyo company kepada hamne apa samjungi berkebadan ruang ka office ang tepo silong baki de ban nile marmar lane ban wan ban pen ban snano ya kene kejing thot jong ka dua samjungi khama kanon don kono kono kejing thot khama kanon non kejing ba kumjuru ikna lane samla badan ha kejing puli kita kaya Daki hajar teli ki kali kila sakut haga jingdheng kali haga surok ba National Highway Henriu haki thai Narpo East Giant Hills District naka daw bakhang ye ke jingkeng umpaso hasuna perdi kani ke jingdheng kali kala ne palat lai meet sau meet lenter menta kani ke jingdheng kali kala bu haga jing ka bakraw ye ki pai nong lek nong wan bat kumju ru ye ki kali ki bari ben penpoi ye ki marbam shaki jaka bakidei watla na kaliang jong ki pulit jong ka lom shinong police station kimshem la shong kalikti Henry Klatrai Shitom panle ya ka badon kam kani ke jingdheng kali kala poi shadu Assam hadu Malidor bat Shakalan Assam nakaliang jong ki pulit kila shimkia kata ban yarap khamtam ye gitu ki bapang ki bishitam bat ke baya lengba kan di surok banle sheki jaka sumar jong ki hadu bala pelak ya kani ko khubor ya kani ke jing ompat shem lala setia banweng Tekumtung ila poi sheka bakut jong ka thup khubor sa shisen pan khublei shibon ye phi baro tan hadu bagine shembyang khublei shibon